Hari ni ke last drive MG agency ke Shim ke kat tukan agency mah kat pilot nang mereka berjing sedang berjing percang. The MG ki national placement ke place for India mah dia kata tak nak ke agency tu ke Satya kata dia Shim on job training cuba ke cuba Bangalore sih we tahu cuba India mah cuba ke state yang ni dia ada join di kan ni dia boni kontrol dari district yang ni kam join agent dia orang district orang Meghalaya lagi dia yosuk mah dia share ki information tu dia yo kata orang nak percangi sekubin kepentan boleh outside India kata kamu timur prosedur ko strong tapi selain itu tempat yo kata orang orang dah penting kat tukan ni pendek pasport dongki orientation dongki plus ketiga ke health check up dan you check penhat Jowai mo Shim verify hab bila check state ko verify ki company ko lai abroad mo dia kata kaman kata cucu dia do update imah ni ke support ke yigi you to this time the you initiative ko best kam tami la control kamu tim kamu cuai kena control long tu lai kamu ni drive tu lai Delhi tu lai ke nearest to Assam dia kaman kat ni dukan hayung tidak hayung pasti dah